Bolečine v križu ima veliko ljudi, verjetno je to davek, ki ga moramo plačati, zato ker je naš prednik začel hoditi po dveh nogah. Hrbtne mišice so stare mišice in so zato že po naravi močnejše kot trebušne. Toda za pravilni položaj hrbtenice so odgovorne tako trebušne kot tudi hrbtne mišice. Zato je treba trebušne mišice ojačati, da pomagajo hrbtnim. S tem jim olajšamo delo. Toda, če večino napora opravljajo hrbtne mišice, potem bomo imeli težave, ki se seveda najbolj odražajo pri delu križa. Bolečine v križu so v bistvu boleče mišice, kar dostikrat povzroči spazem, to je napetost ali krč mišic. Da bi spazem odpravili, moramo delati raztezne vaje, ki bodo hrbtne mišice sprostile. Ker imam tudi sam desetletja dolgo težave s križem, sem pripravil kratek video s skrajšano kompilacijo 3 videov. Večino časa presedimo pred ekranom, televizija, računalnik. Zato je ta prva vaja res odlična, v kar se boste lahko tudi sami prepričali. Kako stati s stola, ne da bi obremenjevali hrbtnih mišic, ki so tako ali tako že preveč obremenjene. Saj se vsi zavedamo, da ne moremo dolgo časa sedeti z ravnanim hrbtom. Tu vidimo napačno vstajanje. Najpomembnejše je, da preden vstanemo, da se najprej premaknemo na rob sedeža. Tako imamo možnost kolena pokrčiti, da gredo lahko stopala v črko V, torej grejo pod samo težišče telesa. Glavo povesimo in s tem hrbet izbočimo, to je raztezanje hrbtnih mišic. Na začetku med takim položajem stopal dobro dati marker, ki označuje mesto, kamor moramo gledati, ko smo v fazi vstajanja. Pri tem lahko pomaga partner. Pri vstajanju si ne smemo pomagati z rokami, roke morajo biti sproščene ob telesu. Kadarkoli pri vstajanju uporabljamo roke, podzavestno se hrbet vzravna, hrbtne mišice se napnejo in tega nočemo. Dobro je, če na začetku delamo vajo, tako da trebuh potegnemo notri. Posledica tega je, da se hrbet ukrivi, to je raztezanje. Psoas je ena najpomembnejših mišic v telesu. Povezuje steklenico s spodnjim delom hrbtenice. Če stojimo vzravnano, s tem sprostimo zadnje mišice. Common misunderstanding is that a round, shouldered, and bent back posture will take pressure off the joints of the lumbar vertebrae. In this posture, the weight of the upper lie on your back with your knees bent. Če se uležemo na hrbet, z dviganjem kolen čutimo psoas mišico. Če pa pokrčenih nog ne moremo vzdigniti, kljub temu, da to hočemo, se zgornji del truba prične vzdigovati. To je demonstracija vloge psoas mišice. Tu lahko vidimo edino točko, kjer lahko psoas mišico otipamo. If this area feels tense, the psoas muscles are being utilized and pulling up the lumbar vertebrae. Na umetnem skeletu je demonstracija, kako psoas mišica deluje. So that if one is fixed, the other will move. Support your body weight with your buttocks like this. Naslednja vaja. Stojimo ob mizi, stopala so razmaknjena in napnemo zadnjične mišice. Avtomatično se bo trebuh povlekel navznoter in telo je zravnano. Med vdihom se zgornjim delom telesa nagnemo nazaj. Medtem ko se vzravnamo, pa izdihnemo. To vaja z več ponovitvami upravljate večkrat na dan. Na ta način bomo spoznali, kako uporaba mišice psoas sprošča hrbtne mišice. The time taken to achieve this will vary from person to person. It will take more than a few repetitions for results,
so please persevere until you can do it well. Kot bivši vrhunski športnik in kasneje košarkarski trener poznam v glavnem vse raztezne vaje. Nekatere od njih dostikrat tudi sam opravljam. Vendar mi ta video podučil, da so nekatere vaje, ki jih izvajam, napačne. Zakaj? Te vaje, ki jih vidimo na sliki, povzročajo refleks raztezanja in po taki vadbi čutimo izboljšanje, ki pa traja zgolj 15-20 minut. Zakaj? Ker te vaje ustvarjajo dodaten pritisk na disk v hrbtenici in stanje se ponavadi še poslabša. Dr. Stuart McGill je vodilni ameriški strokovnjak za hrbtenico. V tem videu so vaje, ki jih on priporoča. Prva vaja, mačka kamela, je verjetno najboljša med vsemi vajami. Omogoča dobro gibčnost hrbtenice in zmanjša trenje znotraj nje. To vajo izvajamo zgolj 7 do 8 ponovitev. V tem primeru več ne pomeni tudi boljše, prav nasprotno. Največkrat kolena pri tej vaji nekoliko razmaknemo zaradi kolkov. Only 7 to 8 cycles were all that was needed to help reduce spine friction and resistance. In fact, he found that further cycles could even undo the value of this exercise. Though this muscle is already Druga vaja, pre-diagnosed individuals with raztezanje psoas sitting, mišice. which puts this muscle in a shortened position. Much of Dr. Kadar McGill's sedimo, se ta mišica skrči. showed that back pain actually Zaradi tega tends se to tighten medenica this muscle premakne even naprej further. Pull your pelvis in forward nekoliko and navzdol, down into kar se an odrazi na anteriorly križu, tilted position, Pretenca which so can bolj increase stisnjena, the compressive to pa force on your povzroča lower back bolečine. and just worsen the pain that you might be Zmehčanje experiencing. psoaze zmanjša pritisk v križu in posledično imamo manj bolečin. Naredimo izkorak in se v kolenu znižamo, druga noga iztegne nazaj, nasprotno roko od noge vzdignemo in jo iztegnemo nazaj hkrati z ramo. Na tisti strani bomo lahko začutili, kako se je psoas mišica iztegnila. Ta položaj ohranimo kakšne 2-3 sekunde, na kar zamenjamo nogo in roko. To vajo obojestransko ponovimo 6-krat. Začutili bomo izboljšanje gibčnosti. Very strictly, drop the shoulder back, and now I can really feel the psoas stretch for the first time. Leg stance, Tretja vaja, brace your core and grip the ojačanje floor with your mišic planted v foot. medeničnem Then obroču, place your hands imenovana on the hips letalo. and rotate your torso Dr. forward McGill je over your ugotovil, da v planted slabem leg while keeping medenični your obroč back leg povzroča behind you. težave v You križu. want to keep the back leg completely Poglejmo to straight vajo, eno and the nogo planted stegneno leg knee in a vzdignemo slightly za bent hrbtom, position. Next, stoječa rotate noga je your hips rahlo towards your pognjena v planted kolenu, leg, and then z rokami se transition to primemo rotating za it boke. away from your planted Nato leg. eno stran A cue telesa that may help out zarotiramo is to naprej think about oziroma simply navzdol, moving your belly button drugo pa towards nazaj your planted leg oziroma and navzgor, then away to the side. na kar You wanna spremenimo rotate stran only as rotacije. far in and out as you can Rotacija during naj bo the tako moment močna, and build kot jo upon lahko this zdržimo. range of motion over time as you Sčasoma move. bomo You sposobni want še the bolj movement to come from your zavrteti. hips as opposed to simply twisting Opravimo your 3 body. cikluse Just be teh mindful of ponovitev. that. And aim for a total of Vaje 3 lahko sets of kasneje 3 nadgradimo, controlled reps with pač the po movement. sposobnostih If needed, you posameznika. can hold on to something for balance initially to get more familiar with the movement, but eventually the goal is to progress this to the full hip airplanes with the arms spread out straight to the sides in order to add another dimension of difficulty to the movement. And all this sitting, especially when done in Četrta a vaja, poor posture, raztezna vaja creates za a lot hrbtenico. of built-up stress on the disc in the Večino back. časa presedimo, seveda večino v napačni pozi, zato se v križu pojavijo bolečine. Čeprav se trudimo sedeti pokončno, bomo kasneje svojo držo spremenili in to se odraža na hrbtenici. Kaj storiti? Vstanemo, tako kot smo videli na začetku videa, se vzravnamo, roke sproščeno prekrižamo za hrbtom, na kar roke predročimo in jih vzdignemo nad glavo. Pri tem globoko vdihnemo, potem pa roke nad glavo stegnemo nazaj, kolikor zmoremo. Potem pa roke spustimo nazaj v telo in ob tem izdihnemo. To počnemo vsakih 20-30 minut, kadar sedimo. Vse te vaje z drugega dela videa opravimo 2-3 krat na dan.